kankwenda gutangasira Meru na Akenya o bari barabegeni na kiama kia basi Mugambi Imanyara na karite arungiki Kagita cha Secretary General wa kiama kia basi atirengi kiamene mbere kararungiki kiamene gwatuika gutingugi omba kuthithiria kiama kinyeriku igita riu ararungiki na arungiki ni untu ba meya jawe jara maingi muno kurega kuthingatira directions kana ora neck kiama kira kinene kia basi gikumwagisa athithia na WhatsApp powers kana mainya jahogansi cia kiama na ofisi inge cia kiama na gwatuika Mugambi Imanyara are hando kiama jawe ogani cionthe cia kiama akarita ngugi jawe neck kinyume na katiba ya kiama akarita ngugi John branch kinyume na katiba ya kiama akarita ngugi ja patrinda akarita ngugi ja chairman akarita ngugi ci ofisi cionthe ire kiamene kinyume na katiba ya kiama na hindi Mugambi kinya maagizo jaria kwewa ni neck athithia ate kumba kujathithia Mugambi eja kurungi kwa jonto Mugambi ni feria na Mugambi na karite Kagita akiugaga no Secretary General kinyarungi kio Secretary General and Secretary General o murungike mwanka tariki 15 cia mweri Jojo Jumatatu ejethira neck kana kiama kira kinene kia bas ni giakarire nthiguru na kirenga Mugambi kiamene Mugambi mwanka nande takari suspended takarungiki Mugambi nengi na resolution ya neck gutiga kinya kwa mumemba te gutiga kinya kwa Secretary General ne kwengwa buru kwethira kinya ari member wa kiama kia basi na meneti jinde na chio imeneti chemo chairmanio jwanek jwa Jumatatu jora oni ningwa ndari in attendance na nkenda kuthoma nteto yu na gichonko ni kendoro kuigwa nchoke mbwire na Kimeru nteto ira chiketwa kwa registrar of political parties kana mwandikithia wa vyama barugeje na tariki 15 July 2024 na yandikiri the registrar of political parties Lion Place first floor and the fourth floor of Wayakiwe PO Box 1131 00606 Sarit Center Nairobi. Dear Madam, reference minutes extract for special neck meeting held on 15th July 2024 at Nairobi Club 10 a.m. to 1:30 p.m. Minute 0407/24 emerging issues on the illegal NDC called by the Secretary General. Members were informed that the suspended Secretary General Mugambi Imanyara has unilaterally and illegally called for a National Delegates Conference on 20th July 2024 and announced it in the nation. Number 2, there was no consultation with the NEC, Supreme Council, or any party organ. Number 3, the announcement is vague, does not mention the venue of the agenda, which is a proof that he is up to no good for the party. Since the Secretary General was suspended on 27th October last year, he is not eligible to transact any business on behalf of the party. The announcement is a serious assumption of net powers, gross abuse of office, and the party constitution, and it is also gross misconduct. NEC resolution
Members unanimously resolved that Mugambi Manyara stands suspended and further recommends his expulsion from the party. The resolutions were proposed by Joseph Nyaga Ireri and seconded by Canon Elizabeth Kibai. This was approved by the chairman, the national chairman, and the deputy secretary general. And this is copied to the registrar of political parties. Mugambi Manyara nengi nenek kiamene. Mugambi atiomba goeta muchemanio jo National Delegates Conference. Na Mugambi kwa tuweka eka muchemanio jo tiomba kwethira jure muchemanio jo kiama kiambasi. Jo ntu Mugambi already expelled kuma kiamene kiambasi. Nande kuma au nete kotini tugambage na Mugambi areomea kiama kiambasi. Ituije kinya Mugambi na kwenda kurinjithia kiama kingi. Nete mbere ya karinjithia kiama. Ende kambashwe Mugambi utiumba destroy kiama kiambasi. Na nande utore kabo ure nabu, we are going to match it. Mugambi, we are going to match you shilling for a shilling. We are going to match you word for word. We are going to match you action for action. Ira yonde okajukia Mugambi turi tayari. Utekyo we na monopoly ekyo nkurukia antu babange bari basine. Na inda akwirire kaire, and I want to address Mugambi Manyara. Inda akwirire kaire Mugambi, wona njoka etete na kiu teke thuki, teke tuiki maguru, teke rikiwete, jura imumbire jwayo. Na ndejo ntu language nge okuigwa, language owo kwenda kwarirwa from now henceforth, niyo language ire okarirwa. Henceforth. Na rero thogana ya mbuga wina tubecha, twakwenyangia tugutura. Kinya arume bangi bari na mbecha, arume na ekuru bari na mbecha. Language owo kwenda kwarirwa kuma nande niyo language ire okarirwa. You are no longer in the bus. Na John tunugite naru ambetete mindia nekenda bonia office chambers. Eje neo tenancy agreement. Eje ne agreement ya kujukia ofisi. Eje ere bus ya national na ya county. Aja neo national and quarter ya bus ere na neo county and quarter ya bus ere. Na kethra Mugambi ore secretary general owo papotaga kuga we secretary general oteta kuthitheria muchemanio mita 150 na twena kiwanja gikire na ofisi nene antwawe ya and quarter national and quarter ya bus weja kuthitheria muchemanio ugeta kuthitheria muchemanio mukawene jure mitega na 50 kuma ofisi na ya bus. Na Mugambi ininkaraga ofisi na ya bus on a day-to-day basis. No te ofisi yeku ere aja kwa bus. O te ofisi yeku ere and quarter ya bus. Na kinya leo papotaga gochwa muntu secretary general onge wa kiama kia bus. Inda akwirire no andikero nenek na werwa otena power. Otena powers ato. Ere drama. Ere ni sarakazi. Ya ogwe ya kiumbe kuthugania no appoint anybody office in any ya bus. Especially aja Meru. Oni no mbetiro the ranek. Kojore ya itevira bitenantu. Ende ogwo tumba. Jonto, you don't run the branch. Ini secretary aja kwa branch, ini secretary general branch. Kwe power ndo na chom branch ine utenachio. Therefore, inda akwere kaire kethra ibo kuigwa kore official bange we nabo chwe ni ntuko mbejembo na nkere ni kiama. Eje ne tenancy agreement ya sainirwe ntareki imwe cia January mwaka jo athira jo 2023. Ote ofisi yenge ya national ya kiama kia bus in Kenya. Aja neo and quarter ya kiama kia bus in Kenya.
na aja neo county iri na offices. Tekumba guchokaniria na Cheboka bamwirigi Kalenga na barabangi. Tekumba guchokaniria na antoba Sarakasi. Mwirigi Kalenga gote ofisi yenge Kenya ya Mbas tiga ofisi yeje ere opposite Simba Wales. No te ofisi yenge ya county tiga ofisi yeje na nande ntije ginya kedra mu member jonto inde na record cha membership inde na record chi officials bonde bakia makia Mbas aja county ne na kinya cha national ile in my custody aja dene ntije kedra ora akoro ko ofisi chi Mbas tiga ntukwira wareti drama andre kaidano aja na baumara kaire rombe ni murungu ntabo ithire this compound and your sponsors. So daboire kedha kwino bwa dhuliro ambasine boje mbona nkere ofisi, you just a bunch of cowards. Boje ni mbona nkere ofisi kedra ibudwana ya you are legitimate. Kambere barabara yo menare antobara badhuli kiamene na kuro officials bakema bateri ago mechara. Secretary General Paterinda chairman bateri ago mechara. Onde Secretary General wa Meru nde still executive officer wa kiama kia Mbas. Muntu okolewa moshara on a monthly basis. The Secretary General at the same time nendi executive officer wa kiama kia Mbas. Thank you. Eje niyo ofisi ya Secretary General wa Mbas Meru na niyo ofisi ya Executive Officer aja niyo nditagira ngugi and quota ya Mbas ya National na ninge niyo ofisi chia Mbas chia County aja ntaro keti Mugambi Imanyara ofisi aja uteonda mwaro keti aja na ote ofisi ya wembijeri around na bao bange bondo ba mantu jagwete ngugera igwita bere assembly ya Meru mantu jakwengata kawera kana gujya kawera kali bari free mantu jagwimpeach ngabana wa Meru Kawera Mwangaza Kambwere ni branch ya Meru ya Mbas egwa tene na assembly bru nega itaneria nguge na Meru County Assembly guhakikisha Kawera Mwangaza akwana totena gwa bru kinyago kejo tweka ne government ya county ekabunjwa tore tayari government ya county evunjwa nkorokia gweta bere kugwatira incompetence gweta bere gwekera incompetence ni Meru miaka ire kedira gutyo boko kareka Meru tiga drama turenda kuga ya Mbas tore chokeria kago cha mwanya members beto ba county assembly nkago cha mwanya kere members beto ba county assembly bara ba decide kabarite Meru okiene bobo incompetence once and for all negi tarere njokeria kairi o jaura tutuire Mbas ekarongamana na assembly
kuba support kwa njira cionthe iria bakenda nikenda tuhakikisha tuguokwa Meru from the incompetence of Governor Kawira Mwangaza. Congratulations, members betu ba Meru County Assembly. Congratulations once more, members betu ba Meru County Assembly. Arikia kubunyungia na ukunda toma. Ndarikia kubuni ofisi ya basi. Na naja na ofisi ga kundi. Compound ineji barabara yongaja kwa basi. Ni baije. Dino ofisi ga kundi. Irian di survey tek nyano ntu. Kana irian tengete no ntu wa ma officer jetu ya national. Ira patri nde ja kona go karante guru. Ra chairman ya ja kona go karante guru. Na darikian kuburi ungyo betekeri ni bochoki antwange anini namboire ni imbie tumaga twenda kwithira twina kiama gitu kia basi mbere ma kira gitumite wetangura ethra thirikari na speaker wa National Assembly kira gitumite kingi ethra ari kira gitumite Mudavadi ethra ari gitene kira ari na Arua kira tumite Mutua ethra minister Mwankare bararungikirwe kira gitumite banki barabe na biama bethra bai consider thirikari ni untu bo biama manchaja nke jonde no jategero ende chiachene kira gitegagwa ni antu bau bakumba guchiorganize bakari ntu kimwe antu bau bomba guchiorganize bakari na mugambo jumwe kewi kyo gitegagwa chiachene na ndenda kubwira uma mbere matugetikiria turi nations kantumirerie twarere tenda gutumirwa turi kabira 43 Narua in Kenya. Lendero tarakanira ero kidayo tribe. Ande to akida 44. Daiboga. Nade itwe nation in 44 to the ya Kenya. Kenya is a geographical definition. In the goro eringi na karamu na meankera no enyiye kanayongere. Urarashia karire USSR karire Narua no Kenya ithire yongerete tukarona Sudani ya tugateka ndigro Sudani Kenya no yongongere tukarona Tanzania tukajukia pati ya Tanzania no yongongere tukarona Somalia tukajukia pati ya Somalia Kenya no yongongere therefore Kenya tege tukirungia moe igintu kyumba kwaramwa kana gikanyiwa kinyatu no turo ni bangi Kenya nyenyi kintu kira true identity ya buntu ni utugaga ndi Mumeru ongia kauga ndi Mwarabu ongia kauga ndi Greek ongia kauga ndi Persia gukeja kwethra thin gutege into ya Meru kana imeya gwitwo Mumeru gukeja kwethra imeya gwitwo Mwiko kana Mukalenjini kana Mumijikenda then imeya gweta Kinyanto Europeans imeya gweta Kinyanto Asians imeya gweta Kinyanto Indians jendra ya imeya therefore identity yetu ireo na turina identity 43 Kenya kira kibwireta wa accept on reality ya communities ira tuna chini Kenya that is a reality mwankambu ga gitaremo tukarogora na mancha ujathire na inda ugere kairi kinya twaja Meru tore na ntoba ba Mwembe tore na ntoba Egoji tore na ntoba Imenti tore na ntoba ba Tigania tore na ntoba Gembe such na kinya twete Gembe kana Tigania kana tweta Imenti tore na Meriga na tweta Meriga ni oyo wokethra family skundene iu ne reality ciore antu baturaga
Meru tu na into bito what then nyamira eto beto genye tu ya Meru ora baru ya ba wate mira chao ora Somali wate mira chao ora banke ba wate mira chao na right kudra ba wate mira ina nare tu na common interest ya Meru inda ugera kaire na choke je narwa keki ya kitaifa mwanko na de up to now buga in future gukarogaruka na twenda kugaruka lakini mwanka onarwa autori keki ya kitaifa te keki ya mboranu ere aromagwa o ure okono wakurukira au kinya muntu ndo akurukira akarumwa keki teu keki ya kitaifa ekari na Korinto batu bila turujagira ya Meru tutore akulima tututagayo makuyu therefore Korinto bila turujagira tore ya Meru batu tukairinganira gituma getu gikaingia tukomba gukura na inya muno gituma getu kigekana mutongeria wonde wagichiacha igetuma kiu akiraga na ikyo tugakurira ruto ngi tukaringa gituma tukamwira twina kura milioni 800 na kwa mfano uturega kuthikira uria bukuga utwe rira twathwana ya byama bietu umro ibyama biria bikomba gutureta hamwe tukarande twaria tukarinze antu amwe antu baraba bagakarigwa nze ikiama kia bas bombe gwetiria Meru intobia Meru ebwirete kwithira iri na bio tue tukomba kwaria mugambo ja muturekanie tukomba gutetera interest imwe ya Meru jonto interest chieto ya Meru no unique interest na mbere ya Meru gutegi tarengere kombe kana president athana ate gucoka kire antu bau basi na PNU na bila bingira no peu utire akaromba kwathana atete kwaria na antu bau barua na baba kagwe bakwenda kira gitumite Meru tuthira twina abunge kenda na tikenda kizo tu abunge ba constituency na abunge kenda kore na bunge okoro te komi na kore womenire we komi no mwe such na senator and the minister raturi na wano mwe ni ate tugo twarite na thikari tugeta kuringa o twarite buru therefore thikari indebted utera ndoreto iri nario bawe tangura bome abeta baje na thirikari bari kanya mbere kuringa kura bamunda bandi beta kabere bari kanya mbere kuringa kura bakingi beta mbere bari kanya mbere kuringa kura banduare beta mbere bari kanya mbere kuringa kura batu tutari Kenya na iburi na ikyo eteruto kura magana jana 400,000 Meru aki 400,000 muminister no mwe because kutu twari Kenya noe tuchiuria ambassador betu bangana PS bangana minister bangana baba bangana machairman ja prastato jangana you see because kutu twari Kenya noe tukeja kuomba guchiuthurania tukeja kuomba kwireta hamwe gute muchiacha utethikira ni ata antu betu bakuga na ikyo twaugire bas eka platform ya Meru ya kwaria
na twenda kinya biama bingi biekirwo biria bire Meru twenda biekirwa no peu ikirwa nekaro kenda no antu bara batimbasine bakara no peune bakara kameneke no peu nabo bagena platform no peu yari ambasi kamigwatira BNU yari ambasi kamigwatira no peu kamigwatira John to biama biu ibyo twina uwezo wa control biama biu ibyo twina uwezo wa kwera turinde kurwaja biama bila bio control wa kuma national John tukinya tokaenda kuthithia onto Meru no tore moi kuthithia because power ile igo twatha tiaja nthire ile kungi yafoke makia bas gikarungama na kirungame gutetera interest chietu because Meru is part of Kenya na ria tutetera Meru itutige kwirwa to kwa tribe or something Meru ebo uronge na tetere na ara yange uronge na tetere na ara yange the cumulative effect ya mateta jau tukiria Kenya turi amwe uro gutetera igona baruya uro gutetera makuyu na Jaruo uro gutetera Kilimo na jatetera Kilimo na Wameru Kilimo kia Miraa Kilimo kia majani Kilimo kia kaoga Kilimo bibie neje tutete twateta gwa to kwa bora teta kwa bora ngia teta kusti kwa bua then Kenya kugwa yonthe kwa kiama kia bas gigakaro nikenda twita mbere kwa Meru platform tugeta mbere kwa Meru platform ya articulate issues ciao tuka Meru platform ya kumbagini na baraba kethwa bari unenene no ture moi kurungika raisi ture a Meru miaka ingi kinya 20 ende uro kethra ario tukomba kwaraniria nwe na kunegotiate nawe Juju moroto jwa kema kembas iju moroto jwa tongeria babas iju moroto jwa bara bambiririe kada bara ba na kiroto kembas. Number 2 dienda kubwera gauntukangi nchokerio kairi gauntukangi ukathenja ukona ngi gwaku tegwa ciejete gukethia utemenya kuge rafiki na ngi ete akirie kuge kinyo rafiki na anything ngi jaga imuru kijwa nyama kongi eteroyoti gukathenjwa ange nyama ikathira gukathenjwa ange ngi kuthama yetau kuthenji lakini kore ontu bakurigarania bwangi ogatiga nyama kilo emwe au kinyangi komba nyamene inu ikadiri antuko ithatu ciombete nyama ngi itere ya nyamere okathima nyamere ithere o kilo emwe kirangi itigaga nyamene ne woru ngia kinya nyama ekekera nyama woru na kore antu bakari yangi aterea nyamere etakireo aterea nyamere akinya kireaga atigani uvundo woru frani na mbuge mugambi manyara ingi mufano jo mugambi imanyara o turengere kiamene ingi eki tarakano mugambi na chwaga kura Moi ai president eki tarakano John to kwa Moi kwa thenji au manau janaja munya thenja ngi ya igwa muruki eta kiremunya ya kweria munya mono ngiera nyama chiathira ya karau nyama chiathira
atiga thukia nao kiratigĩra nao nyivundo ugeta nao bationanaga na munya mwakanani Mugambi Manyara aigwa gũkũ thĩinĩ wa Kiraitu ngi yauma kwa munya mbiraini mwanka gwa Kiraitu ngi eje kinyanya mairia narua Mugambi Manyara bationanaga na Kiraitu Mugambi Manyara umo ngi yaigwa gũkũ thĩinĩ wa Kawira yaigwa muruki wa Kawira ngi yeta wa Kawira kambwire jontu Kawira ka jotethra jwe mudia jwangi awa hange gukathinjwa inaongi egeta now gukathinjwa next inongi egeta jontu ngi etekera twitaga na gichunku royalty ngi ete muchore ngi ga etaga gonto jontu ekugwa muruke jwa nyama na Mugambi Manyara ni mufano jwangi wowu urengero ai secretary general ni mufano jwangi imbuge takaire na ndona antu bakiuria mitandao mutongeria uju akwera antu nkugurira rwaji nkobia indonaniria ntukunye nkobia ngurukie almost 15 ciakwa tamwira nejire we ngwanguririte ukethra na kumeria kuga ndukugurira rwaji nkobia ya ndora 17 nejete ambira oni akugurira Kawira Mwangaza rikora gwa Kenyama imutongeria warevo iriko wa kiasi kiriko nande ona Kawira Mwangaza itoguriri into Mugambi onda gurwa nkobia ndora 17 Kawira aguriro riko na Mugambi kinyoke thwe girlfriend wa migurire ndo tetwira ruju ro migurire rinda Mugambi iwano nyibare bweriko immaturity yare bweriko no kwenda kwa senator wa Meru John twambirire Kawira agwita kwawe na ndabwira Kairi etete kumwira ibwega nontu bo kumuonokia karibarire ngi Kawira muri mbio kwenda kwa Mugambi kande yombira kireo kwenda Mugambi na kanywa kawe ambira ndere Kawira ikure kunkwenda na ntuko Kawira etete kuria Mugambi mbia kwenda muchukiria nkatho niyo irio Kawira one rikora gwa Kenyama kwa Mugambi riko Kawira atona yo juya na umwiro riko riru thongi Mugambi aramukiria riko ntumburi eu ni Mugambi kiraro haji na Mugambi o muntu ro karogurira kinya chai mukawe ne ndira gurira chai o muntu ro kadhiria gauntu ndira dhiria gauntu leo ngikija bwakosa na mwe kurokuta kauga gintu kyondo mugurira it is maturity na gankurombe mutongeria tekarago nzio kure nzio gimare nzio we machua bou ni untu buri nte mono utegwitikirwa kiri mutongeria choke tukuthiria manja Mugambi na nte chokanira na Mugambi Kairi na imbugire Kairi boigwa go international delegates conference kana boigwa kugitate ndukubothomera baro gachene Mugambi ngikiamene ewa akathithia tethra emechemano ya mbasi ethra kure akathithia etethra ere michemanio ya mbasi na John tondere zibuga bare teiba kaino eje mwaja kethra aromba kethra nakwo mbasi ende mwankanandi muchemanio junze gira Mugambi Manyara akathithia tugetanirwa na kiano kia mbasi Mugambi no mwenge basi choke imbaririe mantu ja assembly na ndauga kiama kia mbasi kiregwatanira na abunge betu babasi 100% na mbwere kabu abunge katurachereri
katorachireri kanya kara gututerete maendeleo bwekite uju nene igakara kainge muno na tuteka those are waste 10 years miaka wiri ite karomba gucoka kairi jara tutrona kinyonge akeja tutikona jau tutete na miaka iri iboga John tubutera noga bugera jara butiganiria miru kedra ni kaunti nyingi iringegeria karibari ithatu ikauga no tukunoga bwe butera noga ibwaga ZK na bara banke ponte bokurutana bongugi kudos tukieni kabo chemumiru babu butego kera kinya kwana ndregiro bauba kinya kera kadrikare kabunjwa bwe tayari kwana endi mumiru ateneke what selflessness, what sacrifice nyontu watu wa miru babu bwinve kudos tutumba komeria mwaka kinya jonge jongo tekinya mwaka imeri tekinya meri kakwana kwa mameji kurirong ufatio tutumeria ntama tutumeria madhugano jetu ya control ni madhugano ya gambut na miringiti na temerengeti ya dufe indabure kairi itorengeti tratu dara twiri inject na factory kintu kirandro ya boge ta west na rampumite i market ya kidurine ndrevire kirogi yakawa nare ankabana bange bakuvuganya kabro nare ankabana bange bakuvuganya nasari ya into avocado mechungwa nare ankabana bange mira macadamia nare ankabana bange baire bonemu gavana wetu bioro akweja akunjira mtu bioro na nare akweja bioro igonto kurea gote muntu tikiro ntije ina antu babo geta west bakarite ndina gavana bamwire kioro bakwenda lira gonto konge antu bakuvugania manto ja value addition kirinto bila tukulima lira tongeria bange bakuvugania tomba gwaka makura atea nikenda rematch yetu itiuraga lira ya inabundance kawira ibioro akweja market bioro bia bieki moterine o tem turaro hotel biakel customers bau bara market turengiurwa abogeta west turengiurwa imbi tokwanda turengiurwa imbi tokwanda na temwetikia tureringa kura kienine turengiurwa ikiro tokwanda beche cha county chejete inyinge egitara kreito etana kebao ende ugateka town ira kreito ekira kablo yo tundari thirikari ne kreito ugatega na tukenda kuria miruba nare kreito ekirite kablos ndenda kumenya kedro orekera kinya futi kumicha kablo iliya ndenda kuona kedra kwiruji rwaku rwakundo anywhere ndenda kuona kedra gwi class kia ECD wakitaje kwento ana batone kukia domero ndenda kuona kedra ku dispensary wekera kinya kosi ya kosi ndano chemaida na still ito kwenda dispensaries
athikeria antu batemenya gwitia igurura mutongeria wao wathura mutongeria na ndatumira mugambo ju bukajukia ni buthuku ndatumira mugambo ju ikanga ntekomini ikanga in the retro sense ende mbuge bukathura mutongeria ikanga gutire bugaitia igurura mutongeria bugwawe na lebo yowe utireo bukaromba gwitia igurura yawe na kamboireni hakuna litakalotujia hila linalotokana na mikono yetu. Ituje rero ngembe kire cyatumiro senate kugura amaseneta ituje na kijana yari ngire ya mbere ituje rere nteguye tikiria uragukari Kenya kuri seneta ukenda kugurwa yonto kinya milioni ira bwaitha twantu kwa muthiana irenge bwarite yonto seneta ibwarite becha inge nkuruki ibwarite becha senators utegwitikia igitarere kuri wenu ukatura becha anto akiriro kyamiru tije kedra kuri wenu ukathikeria mulio wa pesa antoa mulio wa Wameru, kilio cha Wameru. Lakini president ukethra no thugana ya buga kawe kaikeo ano twatu ntensani president Ruto, it was a miscalculation. Kinyaga chagwa kuthugania buga ankari mukuru uju no twatu ntensani, it is a miscalculation. Itue tulinakura thikerie ni uria Meru akuga batu itokerie njara na arua barabara ero njokanete nju itokerie njara kaburu erekro kanete kro Meru itokerie njara choto. We got this for ourselves. Itue twaitemere rutururu ugutura ndenda kuroba Meru tumagare ni public participation ituijaga koborantu muno bakwaraga ni michema ni public participation kambuge ni uju kutomwe wina monopoly ya ngunism. We are abiding to get a public participations kuga kawira endi akathugania guturetera antu naona ugu beto public participations akathugania turengeri takinya kawira ofisini na njenisi ture murito ofisini na njenisi endi kamantu gete gisheria uraja burita burita ito twaire drama queen ite twaire sarakasi rere Meru na inkuthugania mwankanande Ameru bathomete lesson ya kumana inkuthugania mwankanande Ameru ibathomete lesson ya kumana makosa jau tutikaraja chokra kairi makosa jau uratu athugania no tukwerithia gutwe tukwerithia ite twingwa tuguchierithia gutwe kinyomwe tukwerithia itwingwa tuguchierithia twiteni tukabwani manjo tongeria wajia ndawa chibitare ku tiga kura umeni buri jonto narua chibitare private ikodrive goku chibitari cha thirikari ichiambirire no tu tongeria bura ubona uni twambire nchoke mbuge no tukweje ahana baraugira abakorie ofisine kawira urabe chicha itumiri kawira
nararite aritoba Meru National Polytechnic yaje beta kuliga gitubara assembly rĩrĩa atongeria bange bakũbanyũra bakarita mbeu bethe street ne gwe imbeu bethe wikete street ne na rĩu ichiringi 500 kana 3 so inyore bwaku ja gavana wa Meru Ameru tuchokereni chonto twaraga kuthitheu nthego rweje igachoka nyuma nthego rweje ire choka nyuma ukoroki ya nthego rweje most backward community sire most backward in Kenya mwaka aramisi wingi aina tunanusu mwaka danya na nusu na kuchokera kari Jumaine kuma bemaru kiri mwaka dajiri rukiri. Assalamu alaikum warahmatullahi